हरि ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजम्बफलचारुवेक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजं वक्रतुण्डमहाकाय सृजकोटिसम्भ्रमा निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा नीलाद्युशङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं संयुक्तं चक्रजनं भद्रायं भाभागे तथा चरणदत्तं ब्रह्मरुद्रेण वेद्यं देवानाकं सर्वमेकं सजनवर्मितं ब्रह्मदारुं स्मरामि दारुब्रह्मं स्मरामि। ॐ शरणागतं दिनार्थं परित्राणाय परायणे सर्वसत्यहृदिविनारायणी नमस्तुते। मा जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गे क्षमा समदत्ते स्वधा नमोऽस्तुते आदिव सर्वभूतेषु मातृरूपेण स्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्य नमो नमः याद सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितं नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्य नमो नमः याद सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण स्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्य नमो नमः याद सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण स्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्य नमो नमः। हे भक्तजन सर्वदादि नाथ ब्रह्म चैनल सर्वदा तुम आपण मैंने देखी संकीर्तन पाला आपण देखु प्रभु सदा सर्वदा कुशल कंतु बोल प्रेमानंद गवार हरि।